Menta kesingi ki bor penia jong ke Bethany Hospital nongpo ki lapan laj no ya kato kat ni ki nongpang ki bala sakut nadu bala khang chipor ya kene ke hospital bakin lej pai sala ki hingisem. Habayo obanya keren bar uba AL hack ubade menteri ubade pej ya ka koi ka kya na kaliang jong unde menteri jong ke sorkar jela ulong bawatla la ailat ya kine ki ripoi ba bakin lej pai sala yeng menta kesingi Henry kidang de ban syong baj hayeng bat kim pat de ban mi ai. Hakaju kepor ula kenturu ya kipai ba bakim de banting ya kine ki para marjan ki bami menta kesingi nam Bethany Hospital nongpo lane ban keren ben lane ban kentat ya ki namar kajing ailat ya ki ban mi no na kene ke hospital kala long hadin makila pendep ya ka quarantine bat kam don ke bapau hakamet kapat bat kajing long jingman jong ka kot ya kya jong ki kalong ka biaj bej Baik bah mendaga si kat kum ngayo jing ti bujungi naga health department badon gatu ni ki bela release di bela syong quarantine las don haga isolation hang te hapo Bethany Hospital hapo nongpo menta gila yo ban mi ban ni lagi jong yang isam ga kerpa di pai ba om de ban om ban tieng yaki la ne ban gentai yaki inde ka silong tang ne ga advice jong ki bagi de ban sa bed haya indoor di syong be hayeng tang melait na du gonoru ka jingi kendu beriu hagi di kipor haga ba kepor ka bidang le ikane ka isolation ne ga quarantine mo